Keralo nolom lugabinya ngo nolom viewers kedaren takam lugabinya. Bena mire gorod mandu tai. Nolom ngolebut lo kom lo yar bidung minum upak kom ka atakul. Ati penam kamang ai na holo. Upak ilik beda garat mandu tu. Holo sitting holo pur ka ine lo. Dada. Audio track. Sina audio track lendun audio track. Telo original voice telo ten Korean abut telo kusing kaya mo original kakalo na lukisi am to kana original holi lingulo de bong na original tena kai pe man ka kun ina madami su do yo holo no paro ta kama kini do holo paro holo SUMPDC lo committee ka ito dalo kagam PUDC bar dokto gaw me mo parang talang ay ko kam gaw ke iya parang ikilo menom luna kato dalo gawan SUMPDC member ila no SUMPDC Parong Dolung ang kolala, government na dahil ko naman kung naboton. Dahil ko nang dawin ka. Dahil yung kolala. Ina mga, this is Siang Dam. Kolado na tayo, no? Tungkol sa kaludo ko, no? Ngok ka lang pa. Holok amin mailaya ilang nga. Hulok ka, office na ito. Kemian ko hidup amin mo ila, hidup dung kom kama, itu kom Parong Dolung yang badan ko tu, dia kom most welcome. Nama, jangan ngobrol nama, jangan kom clear ligo itu buat ngok lewa awal kom SP mi kom tak dudung Parong bane kom tin hidup, ngolu to Parong temen nama, ngolu hidup hai program mana, awareness program mana, within Siang Dist.SP iya lang pula dudung kuno deh. Lega takang begitu no Parong no ane kelen no wala tukin na bedo ina manami ko madu ko na no kumun ko helo niyom takang ay na belang lugo lang ka dolok ka hita ni sute sola hilo ka balu ala ro ko bodo ko no program ay no official program mo tatki ko ay ina ma holo ate lega mai ma ate ka mai piye par do yo hilo holo piye par anto dum dum le ko je Perkara sistem lo melulu melo, ngok kerja bau tapi perlu anam dia. Ialah SUMPDC komite tadi tu member setempur koda, yumi kepelagi nonton ni. Parong kadung dah hok ini takam. Modal tu mamu dia inter. Ini hilo public hearing ni pelagi government style. Kalau modal ludun, public hearing pelagi government. Mulu 21 February dalo commissioner to CM ala to PSA pundu to no konduto ay ko dalo especial no konduto ngoga in connoxible advisor moda pa to question ito duita question ko pala teto pa ko mo kinda bulu or on in ko ko mobile ko kado good question ni naman government ay about invest ko balo tan ro report to contribute ito ro report lang yun kano naman public ko na tambal public ko na te ko no tan yun contradict ye ko ang dohon mo kopya pa do ton ulo to man dahil ako ngolo ka pala public hearing pala ginong nudon DC mi ko nulo anet mi ko pinga ko tataka Delo question ako na, modo pa tu ka question ako na. Nolorit pa nga huwag. Piya pa ito naman. 80% ng almost ito. Airlock inaman, kung landlock inaman, kung ito, patong huwag. 20% na ba si doon? The dam set inside cold drilling. Cold drilling patong mo na dama rupang no. Kung paniani ko doon, lulukang mo. Dahil mo takam ka, hello, office hello mulo.
Api ayo rumah ngok parang ngok bojo kudu. Dan lu takam ka kin hena. Ke ngok dap se pen sai se tamu iya. Kede me lo kede eli me eli ka dap se pen sai se iya na me. De lo tu bodo lo koila. De komisioner ka ado lok. Ngolu feed lo member takam na. DCM to. Wala ita na bara. 13 June dalo anna 14 dalo kabang ito DCM ka conference hall dalo dalo kabang ito dalo kabalang imada pa hupak 13 June dalo ibigay decision ko lamang niyo yung kyong taon damo na piya par kontor kare kumanda mo kiyan ilang kanu ganan ay family kiyan ito ha daman toron to man reda de kaya no hupak lu punam he pore ni ke putaw na si palagi na demi no min ni ke putaw ni palagi no ang mo mulan na mo demo query siya yu ki talok di ka talok badang mo ya PWD department ko ayun dito raw to e pare dudo cabinet ka final na ang hati dalo ka system no lu engko ka inam he huwag 80% nama daman pia paran survey tungkong parang kumunoy na mulu kitong parang kumunoy na pia parin na mako survey na mako pia par survey mido na mako mulu lunam kenman sini biwa miyum namna katato lunga public mulu kirma yum namna katato the public mulu lu panam 80% ni tungkong no developer company eu pitong ma ami ako na kon iwan iyo parang nulukom dunan nulukom nguludam umpolo ila de ida dan nunam tan mape de parang ke ngulu ay ma mungena ne demo hopa ngulu enti dam holda enter dam la ngulu enti dam ini project effect itu langolo enti dam ngulu ngulu menang dan dia nak kehupa lihat lepas sekian nama tu implementasi perdikan tu dah honorable minister menurut tu ini nama dia nak kehupa dolung ke siapa nak dengan ke akilu kandang itu dan pola sipian mau question apa Wala para ko la sipia. Non bring kana. Ina ko lo ode bomdu ai. Balok ka haum kuma. Talok ka to bomdu. Den kulam lega holo. Huwa ga. Bulu ga te lagi ga ta kam rei lunda. Ina na holo tu den na kuya melo. Kari los mai kari la den ta ka me kenyi do. Mon yung ko la sare no lo lubiye. Paro ga tanma ko mai kenyin de sung nolu sa nolu lubi ro ko nolu aro report di kumang nolu ko da all the numbers of representation are already submit la to this is our report nolu ko sa nolu ko dolung sentiment ko sa ko already ka to iro ko atri no ka nei nam ko parle ke ai lu ko hujum mai dunde daga na kimel ko sa lega ra li dunde number 1 point lo bulu माने कि प्रोडेम को लंग एंटी डेम को का नाम में प्रोडेम पार्टी ही गवर्नमेंट आमी इकाई गवर्नमेंट आमी इधोला बुलो आई माने एक्टिविटी रुंगाई अच्छा फिर पारों वेलफेयर लगा मुझे मलो तू एकाले न मलो रिक्वेस्ट लन को आई हुआ गे पुलिस मोलू को कुमा पुलिस मोला तो मुंबा मोलो पारों वाले न काम रिले लगा ने रे dan bombine mo iture Delagang ada itu nama ko. Dela buat kaholo apa itu. Wong nama prodem lumang ngomai ya prohak kan bulu den tak kamera gula sama mai. Ia mengulur na pro PFR. Not pro den. Pro PFR party holo re. Dolungan ai man beleng ko nama. Bombine ikutu. Demo ai man mu bulu number 1 unacceptable activities of the PFR team. Number of signature drive. Follow illegal signature drive follow that into
party based law. Dol BJP है signature पे लगी है. Development contraction की आवाज़ आना. Number 1 point. Delok ke bulu eluring mana ani mana bulu nominum. Ani beda dalam mana bimelo 10,000, 15,000, 20 lakh luar. Delok aku mau dia. Asal Daiman sana no request mo tadju mai no awam da lumo to 100% tat olu bola. Lagangam yod bulu. Iya na ako he komlo. Lo lagan buat sini saya. Ngo nyoro ke tanman mo ko dai. Ground report am hok ka video. Ngo ayo nyoro ke tanman ami ka he ma. Iro ko mo tadju. He komlo ni ke bulu molubi mane lo imam ko mai. He komlo ni ke lagan buat sini saya langka. Sini saya imai lo lam kulam belo zaborasti ile nam ko compensation pang ko mai. Di malo system ai na lo kanye den mai. Tano developer company lo heta kon hai. No look karo de jagah system follow. De ai ma wo na jor lo. ठीक नहीं. De ठीक नहीं. De look holo government policy sam ko ai ma ne ka pa tu. Fidat pinang bulum bonam dia ko bukom takam ke government inject namme. Idola holo number 1 gombe na mo ay makapa naman kasi kung abuhay kong lulito tulad kong na amiyam na ikabila na ibang ilang total ako lulito ay dan mo ay makakaroon dalog government employees kiti naman dalog kahanan ay amao laga ay property ay asset laga ay area interest lo agam liyam lo transfer niya at sa mo logo Bimba automatic member right no ko kabila na. Liya ni magiru rake. Government job ini de ektam hulo lo word len ma. Luku be lagi no government ne kundam ante training ka pera among mare ditu lula lagi no right ko ga. Le no na ditu lula pe lagi no. Dalu mo mane ko la government ne training ni transfer ye. Possible. इसको भी हम ठीक नहीं लगता सर इसको हम ठीक नहीं लगता एक पहला दिमाग आए देन आदमी आपको नहीं दूँ वो लोग काम नहीं ना कोई है ताक काम बेटा सिर्फ सस्पेंशन नहीं तो आगे एरिया वो तुमको मैं अंदर मिला आगो मिलता करो आगे तो आगे को आगे गिरा ना मैं आगो मिलती करो सस्पेंशन ना बुनु लीडर तेरे लोग दोनों लोग ये एजेंसी लोग खबर मोल बिना ये रूम वो लोग NTPFR एक्टिविटी रूम सस्पेंशन करा disharmony create dum la kon la par ben tatar tabang be direct paro holo ke disharmony create tu ne ben ba ho suspension yes इसको भी सर ठीक नहीं लगता फिर कौन ठीक मान लोग आना है खाओ लोगों में लोग आना नहीं रहता नहीं तल ने देम तो लोग में ये लोग खाओ लोगों को लगे वो मुझे ना फिर मैं इनको मैं सोसाइटी में डिवाइड था ako ng poisa gulunong na tuwa na dami mo na mo lugar aki ako ng jaga ng video kumuni na ta rang mun hinam tay lumina hitam na ido ko ko hikom government policy ai na society में faction create ला अन्य कोई divide and rule policy ये भी ठीक नहीं लगता आई ना वो लाते लेनी बुलो बांग्लादेशी में पर Bulu Pakistan maka, Pakistani maka, parang mo mulu takab. Pulong mulu kaya mo extra mulu dito pala. Mulu ko meri duda. Saro ay officially circular mo mulu rin. Two times ay, mulu ngel luma. Saro ko parang mo pala immediate ko kung mo to. Takam halang ko. Nino nilo kang ban halang ko mulu ni ko mara. Dakan takam mulu mo pala ito. Ito unofficially. Kasi ko di nam dito DC yo mari. Prime Minister ara ko bisil mai. Niyo kama. Then in a forceful activities to the military force.